Malo malo malia ho e ki pa malele ya tonga ko toa pe mo me mai ke pol kalama tonga o ahoni. I he ahoni o ko tau ke talanga i pe fo ke ai pat seti fe amoka ke ko ya tonga ai na pasi i he wike ko o si pa ko i he ni ai pa mo fa fo fonga fale ale fika uluaki o tonga tapo uluaki pa mo se ke li tali fo ki ai pati te mo kalati o tu moto anga o fa ko si vai lahi po hiva. Pe ko tau i he ni fo ki pe mo tangata tonga ko yo ko fo fo fale ale ia i fale ale o yuta ko filia wipi pe kune kau mai mok tau ke tala noa ke ngai isi ko ni o e pasi o e patseti yonga tangata malo mo e tau mau ai e fiafini malo tau lava he dita malo ko e seasi te ukamata pe me ate ko e uhi ko e patseti ko ia na e whakapasi i he wike ko o si a ia foki na e whakahoko mai ko e patseti whakalok fua me nofo i he paanga i ono ngiau miliona tonga. Pea ko e patseti ia wanoa taha ko fiki he ono ngiau miliona tonga. Ko e patseti ko ia na e oange ki he whare paanga na e nofo i he te au ono miliona tonga. Ko e patseti ko ia ai ako na ange ki ai tolua miliona, patseti ko ia ai mo ui ko e tolu taha miliona. E siasi ne o mai ane afi he whare alea ko e teu ke langa e he pole anga ai whare e ua mano. Lolotonga e ni oku mautukuange mai ko e patseti fi amokaki. Oku ke pehe ko e tau patseti na e whakapasi ko e patseti lelei e ni ki he whonua pe ko e patseti e ni oki kai ke fu lelei ki he whonua. Ko lelei mo ko vi se titat ko ola ia e fai tutu uniko ni e. Kai lava pe ke tau lava ki tala tu pe ko hai ngai me ko te tau ko ki ai se titai. To be exact, ko nima malu hiva poiniono miliona ai patseti tauni. Holo si ai pe ni taha poiniono, peseti taha poiniono me he tau ko osi. Ko mea koe ke whakatoka ngā ise tita, o koe ko ha holo lahi e nia. Ka koe uesia, koe ni koe whaekonomika koe he COVID ia, oku kehe no impact ana me no molo koe, ai hau koe e ufonu ai patseti me he kohili. Ne te kai kia fo event peheni lahi peheni ia, ke ne lava ke uesia e patseti. Ko mea ko tokanga au ki ai e se tita. Ko tanaki ko sirini ke patseti koe ni, oku tolu ngeau walunoa pointaha miliona ko tanaki me tuku hau. Whaloto whanua ia. Ko iwa ngeau mahiva poinima miliona ko tanaki me ngahi whanua tokoni mo ngahi mea koe. Ko osia umahe taimini he ngahi update o tuku mau mai pe, o update mautolu he ngahi sektor ke pe ekonomika mo sosiale, ko hui ke maulawa whai tutu uni lelei. Ko mea ko osia umahe taimini, ko osi holo he mai ua he mahina, oi koloa humai ai mahina, e mahina kamata e mahina koe. Aia gune talamai ea, e holo ai tanaki tute. Sai, te ke tau kamata tau tolu e fui tau whakapaanga koe ni kui ai patseti taimi. Ku os o mai e whaka ilonga ia, koe tānaki koe tute e holo lahe. Koe fui tolu ngeau malu noa miliona koe. O kou tokanga, peanga fefe hano tānaki ke mau, ka pau koe ne tuu e ke he kahau, ko tu pena ia nau ngahi mea fua na nau hanga o na maka tuu ngai e nau pehe koe lahi sirini e lava tānaki whakaloto whanua. Ka koe lahi tahe sirini ko ni o tānaki mai me tuti, me wafu. Mo koloa, me koe koloa ku mai me muri, hanga whatau si iti hanga whare koloa. Anyway, koe holo koe ni e ai wai uku hohaa na akai ke lava o mau ai tāketi koe ni. Koe mea pe e hoko, ko e ne whasisi a expenditure, pe koe whamore koe pureanga, kai ke mau e tāketi, aini koe whamka e patseti. Pe koe whenga e pureanga, ke mau pe tāketi, mo nau ngai whamore koe ku nau os patseti, ka nau whenga hafonga ke mau e sirini. Either way, tēne ke affect loa pe ai whanua. Mantui, neonga koe deficit eni ka koe palani eni os palani umea ke whai.
plani fitu e tāna ki mea, plani fitu ke whakamore ki ai. Ka pau ke kai ke la, ka pau ke la ma umai tāna ki ke whakafua ke whakamore e a e neuesia. I he whakamore e whakahako. Ka pau e whenga ke whakakakato e whakamore e ke uesia pe kakai. Mantui ka foi grupu pe taha ke uesia. I he ongo ola loa koe ni. Ka pau e whenga ke mau expenses. Ke lava pe tau ke whakamore ko ku pacheti. Ko mea he hoko, ko nau whenga ha whaunga ke tatau ai e whonua ke lava mau e. Ai whakamore ko ia. Pe, ko nau whakawhalala ki muri ke o mai ha tokoni. Se hosi, aku mahina au pito pe aku ala mai foi tafako ia i ho whakatala noa. Se hosi, o ki ai patseti ku wahei pe ma ai pule, pe ma ai potunga au e paanga. Ai ko me nofa he te awo no. Se hosi, o kai ke mau i loi pa ko tui pe ko whil tene fie mao mo whakaiki ki. O ki ai nai hao ilo ki he tofi ko ia o e fo i paanga ko nei wahei whare paanga. Pe ko e wahei foki ki ai ke toki whai e nau tolo e tufotufa ke ngai potunga o ka mao ko hai lahi o ko ave ki he mea mo potunga au e mo potunga au ka taxias io o aspe fo ki a heni ko foi famore lahi taha o ho ha au ki ai se tita ko ia ko foi famore I he te au no miliona ko ni o kui ko totong koloa mo nga au purchase of goods and services I he estimate ko pacheti ko osi na e taha 3 miliona pe. I he estimate o taoni, ku hiki ake pesete o nongea me taha tolu ki he ono 3 miliona. Sai, ko whamatala ia koe, e wahe koe ai mea, ai minista, o ku vete ki toku aini, ki he ngahi potu ngau e ke. Koe tu ia e motu anse tita, o kai ke whaiteri hape whoke pure anga ia. Pe tēnā weteki, pe tuku pe ia he ke whai aka ngahi ngau ke, ko mea pe anau tolu. Ko la ko pasi pachetia, ka nau whaiteri hanau tolu iai. Ko mea ko whehu ia e au ia. Ko hae mea tene hanga whatonu hia I aki. Ai hiki pesete te au, ai purchase of goods and services. A pisi pesete e no nge au. Mei he taha 3 miliona, kei he ono 3 miliona. Ko justification uno koe whatonu hia una o mai, ko o mai e tupu he ke whaingofua e nau wahe. Kau toi whehu ia pe whogia se tita. Hange nea ku nau tae whalala nau tōluia ke ngai potu ngāwe ke he. Koe. Ai ke whai moange ke nau tōlu ke whai ake palani e ngahi potu ngāwe. Ko o mai ia ke whotu utu o mai ki he, tokua ke toki wahe a ka fie ma. Ko ai potunga au e o ku safa makatuunga I he toi tānaki kon hono whakalahi ai ngahi potunga au e ni I ka whakasi isi ngahi potunga au e ni. Ko whē potunga au e o ku safa he ni? Koe hololahi taha, anta koe Meidek, sorry. Koe hololahi taha koe public enterprise. O holo ke pachete public enterprise, holo mo u mea kehe peia, kai whakalahi pachete e ko whakakau e se tita o mai ko he pure anga, mahino mai, ko e COVID o priority. Ka koe o siang e hono anpeke o mea katoa ia. Ko tanu hala ia o priority ke pure anga. Kau ki whehu ia tai sias, kau ki whehu ia tai he foi se tesko ia. Ko e aia ko te city ko ni o e tau pat seti o ku makatuunga I he COVID-19, pe ku makatuunga I he tanu hala. Koe whakaukau o mai ia koe makatuunga I he COVID-19. Sai, e lava pe ke tau pehe tau toluia whakatonu ke tau hanga whatonu hia, pe ko I kai ki tau hanga whatonu hia, he ku makatuunga ai lahi pehe pachetia, koe futanu hala koe ni o kufai. Hange koe ni, lolotanga he tai mini, koe COVID o toton ke priority. Koe hame o kei whakapipiki mai pe tanu hala, whakamore lahi pehe whau he tanu hala, lolotonga ko ia toton ke tau address pe ai ngahi palparema whakaekonomika e whakatupunga e he COVID. People can live with poor roads for now. E lava ke nau
pe whakalere, pe whankihala kupala parema au pito. Kana e pehe whake he pare mia i he konga ki mua o e ta onisi a osi, o ku kau ai tanu hala, i he whainga koe ke tau i ake maha ke koe a coronavirus. Pe ku tonia, pe ku hala o kai ke wiro ki ai. Kau kia ha mau ki ha fika, pe o ko wanga whewhe e ne whakawheho ko taki mai ai tanu hala koe kiwa ia, pe koe tokonia ki hono tamate i o coronavirus i. Koe ki rawa o whakawheo naki mea koe ia. Ai tanu halamo ni hanga o whasisi coronavirus. Se tita. O koe ke whetaulaki o mea ia eua koe ia. Right. Ai tanu hala mo hono whawhepaki e coronavirus. Koe o mea ke pe ia eua. Koe ke hana whelawe ana ua e taha. E sasi, ka taue. Ka koe ngahi ha koe na work and services. Koe harewa ai u kurupu o whiti ini ke mea koe ia. Ke category koe ia. He utotonu whoki ke ia maka ai sirini takitaha e alu ke departmeni o kau o whakafoi tui. Aita mais. He out of 163, utotonu within that lump sum. O toton ke iai item by item o alu o ia maka ke department tagtaha. So ka paurewa kwa ke na hanga item mai hala rewa mo fidia mo toki ai he kwa ke mo ilo where money is going to. O item mais pe ia fil, ka koeni o mai fokia tuku he. Neongo hone aite mais mai, o ku kei tau ataina pena o tolue ke nau hanga o liliu. Yeah. Mahino pe ia, he kapauna es alue ke u ministry ko ia. E whai ngata ke nau te hanga o liliu. Io ka uhala rewa, sausi, uhala rewa hau mou whiri a mou tolu ki ai. O kai ke uhinga peka ko hiva. A whole group, e neongo no pere, ke no pere pe ke he kakai katau. Aine kulau, o kakai peia o tuku haui o kakai peia o nau fua kavenga ka no pere. So technically o ko whakapulupu katoa. Ai ke mea peko koe he ko mahino ka tau ke abstain e mahino koe ka te au. Ko ha mea o mo fidi ai the vote ke patseti o kai ke mo wheel where the heck the money is going to go. He toton ke ia maka sirini koto peni urire takotoa ia maka feitu alki ai. Don ta foki be mo toluia, well not you with your exception. Ta foki be mo toluia o vote ki ai not knowing. He ko me ia mo tol ke mo force ai pure anga. Ke na ai tamas mai and stick to it. Pa winga ka pa fai hala whakailo. Jang o mo atu ka fulam sam te wono tolu. Ka na fai teri hai. O kai ka mo late to stand on the court of court. Because we have a judiciary system, I have a cabinet, I have a legislative assembly, that's the other branch of government. Mahino? Kako mo sang e mo loto kotoa e pase patseti. And then the mo tokihanu e ave ko sidini lahie si ye. Kako me a mo tol fare area. The force ye pure anga, akapaude kwa ke now itemized. Then you know what? Don't vote for that heck of a budget. Kana iai whaka mai ta whake taha, ko hona uhi ngahe na mo o ato e tohitangi. Pea ko e tohitangi ko ia, kia te au ko e loto ia o e kakai, e nau loto ke ki whakatoloi i atu, pe whakatuai i atu ai ta whaake koe ni ki he tanu hala, mo e patiseti koe ni ai tanu hala. Kai whai hato e tokanga mamahe ki he maha ke kone o tau whepaki moia, maha ki whakaahua kone o tau whepaki moia, pa kou pehepe, na e kau ai tohitangi ia mea na e totonu ke mouhanga o push mai i he ta whaake ko e ni ke o walewa ai whakahoko ai vouti. Ka tau hiki mai ki he vouti he ko ave tau tolo e Phil ki ai. E Phil, kai haho whakakau ke ta whaako ia? E se tita, e talat weni, chausi, o mou ngawe ma ai kakai. E nau, kakai ko mou boss ia. Maino, pea tu homo boss o ate tohitangi. O kai ke pea tuia ke tuku whakaau furi e tanu hala. No, whai whakapoto-poto koe na ko mou o ke deficit. Kai ke aha sirini.
uhinga umea wana ufai umungawe aki tae hasirin. Takapaya kai lawa tanah ki hangai ko lawe mai me mua. Te hatu kakai upure ka ki motolu. O tipo na nau firi ki motolu yo kiloto. Maino. Te hatu nau tolu te tuku o motolo voti ki ai. Na it doesn't matter ko pasi mo tai pasi a general budget jausi ko isi uke heia. Maino. Fie mau he kakai ke mo nofo e mea ko nau roto ke jausi. Maino. O mo palo pare mai ia. Te hatu kakai hitangi ne fia whakahua. I'm sure anga te ako koe na ke whakahu. Te hate kakai tuku o motolo voti. Maina kulau. Na totolo ke mou nofo i ho mou pure. O mou pure kakai. Sang e osi en sausi e mo atu he tau pahau. Fai he toe al tuha chikai chuana do. Poni o sipate kakai tuku o motolo voti. Maina kulau. So te au hak mo hafe hui. Te hate kakai tuku o motolo voti ai. Sang, ai ke mo fai motolo te kakai ko nau ave mo to piloto. E kapai kai ke nau voti e kai ke mo iloto. Mo helu takai tua. Maino? So, ke te au ko fa mafana pe o mamahi ho kuloto ho mo wo ko whakafofonga e kakai. Te pepe kau no pere. O nau owe duty. They have a sacred duty. Ke kakai ho nau ngahi wahe ko inga ko ha even though na whakafofonga e foi toko tolu which is stupid I know in the sense e siwa tuko a mamani but at the same time una ke whakafofonga e kakai e ko kakai fua e nau pavenga and they owe those to those people ke aita mais a mea ku alu ke asidini tau te fito eni ke no e ko deficit you see so pehate kakai ke o fai mea ko ya o motolo fai ke ono tonu o ko tohi tua tap mo ko sa e fonga tap mal wa me ko ke lave ki ai o te atu ko e kakai me ke fai ko me ke fai as long as it is reasonable do it o lava mo tai pasi to issue ke heia me ia mama me vote so kai ke mahafana ma pe foke a field sales e ngai tala no ko ni ka ke fanga fo mo oni he no ko mai e filia i tala no ko ni sales ko hiko tala no ko ia ki he vote o mahina foke ki ate au ko vote na kai te ke ka ko i he vote ke frapasi ai patseti ko toinga ko ia o ka o ko team na na ka na tolo he vote ke pasi ai e lava ke o mai uhinga na kai ke vote se te tanongo ko skeritari au e fai ko ni kau fafofonga a kui ko team ko patoa kai te hanga fafofonga ki na tol te hanga fafofonga i au e feel okay ko hui ku fehu hanga tonu mai ka ko ha uhinga na kai ke fraha loto ai hange pe ko mena lagi lave gai e feel i he tui whakatemo kālati, ka pau, kau whilia na ku whamo oni he tohitangi. Ai kaka. Pia mahino rewa ke te au, o kai ke tui e kakai, ke tanu hala, o kutai whakapoto pehe. Te uki maumata noa tai se aosi, ko e tohitangi ko ni ko toko whiha na e whamo oni he tohitangi. Kai ke honga whakapapau ka o silaka he toko tahawe tupu se ti tai. Kakai ko toa pepe, kakai ko toa pepe mei tonga pe ku kawa ia muli. Mei tonga pe. Tohitangi ko ni tonga pe. Ai ko tahawe ko ia pe mei tonga tapu pepe u kawa wawa u haapai niua. Kai ke honga whakapapau pe u kawa mai mo haapai mo niua mo ngai motu ke he. Ka ko tonga ni pe ko ke kawa muli. Ja. Ai ko tohitangi e ni a haia. Tohitangi ai core team, pa ko tohitangi pe a awa. Ikai. Kai ko tohitangi a aku, kai ko tohitangi ai core team. Ko tohitangi e nia ai kakai na na o mai o kore mai. Uhi foka tutu ni ko e whare area. Ko pau ke whakahui e ha whakafofonga. Koia. Sai. Pena na o mai ka au e nau tohitangi. Pena aku lau, pe aku tui ki ai, pe aku whamo oni ki ai. O whakahua e tohitangi ko ni ki e whare area. Pero tahai e uhinga. Na e kai ke tari ai ke whamuon ke hiki ni mai he na e kai ke tui ki ai ko whe mao e kakai pe ku pau ke whai ki ai he na e whiri au e kakai Mari ko tāna koe ke aite mais e whiri ai
Ko au foki na ku tau hanga eke I whare area ai a hono ngawe ake fo I paanga a whai tūtūni e pure anga ke fo I paanga lolotonga tāpuni e whare area. Wai. Sai. Ko tūtūni koe e lao, a konis tūtone. I got it. Ko pau ke o koe tūtūne konis tūtone ke lahi e paanga ko ia. Mahino, pako huipo ku tau eke. Tena wala lavea ko uhihena na tātāna ki mai me he ngahi ministry kehe fo isirini ko ni o mau e tahaua miliona o whakahoko aki koe e kamata ake ngau I tanu hala. Sai, ko e ku tui aku ia I heono fuhiki lahi pehe sirini koe I whare paanga. To avoid complication I whakalao. Sayang e ke whai mo mai fo isirini o tuku mai aki he. Ko ne pāsi pe, tau whai ngofua nau tawataina rewa nau tolu kono ngau e aki. O kai rewa ke nau toi mau I halao kono vaya mai me ngahi ministry ke he. He ko option forget te na wala whai. Ka pau nau whemau ke whakakakato whai ngau e. Te na wala rewa to o mai me upotu ngau e ke he. Vaya mai o whakahoko age ngau unau whaami ke. Sai, e tū koe tai mini. O mai e foi extra nima miliona ia o tuku mai ki he te whare paanga. Ke ua te hoko ia ko ha issue, ke nau te o whenga ke vaya mai me ngai potu ngau ku os allocate ki ai. Ko lava peke ke whatonia e ko foi whakapoto. O mai pe a tuku he, ko hape me te nau whema koe ki ai, ka nau whakamone nau tolu ki ai. He ko hono mo onion field, asi mai he tanu hala, ko whakamone he tanu hala he pachet ke niko taha 5 miliona. Ka ko ku fika ato awea ke loloa koe hala unau palo mesi mai te nau tanu. E whaia te whakamore he te au tupu miliona ke lava o whakakakato ia. Nau talamai whoki e fil koe kilomita e uafe te au. Kilometers. Ko pau ke nau tanu ake hala he tauni. Ka koe ki seni te au asimahe pacheti he tanu hala koe taha 5 miliona pe ia. Koe mea na mau hoha ai. Na ku kau au he hoha. Ke nau hanga mua talamai e mooni. Ko kilomita e wafe te au koe ni, he kai ke lava he taha 5 miliona. Kana iku pe e feel ke poko na pasi ai voti ko ia. Na admiti ai he minister o koe mo ngahi sirini au koe ke ase he pacheti. O tāna ki atuia, wa au ia ke he te au 2 miliona. Ko mea ko hoha ai au, ko hane fufu I ai huge amount ke tanu hala me he kakai. Ka whakasi mai peki mea sisi. Ko taha ia ngai uhinga na ku lotolahi ai ke oua te utari e pacheti koe ni. He toki mahino gau ki mui, ta koe na fufu I pefo I sirinia koe ia ke whai ake tanu hala. O mea koe utalatu ai ke o te mou whiri ke pacheti. Ke aha mou legal basis. He koe ni usta mai he wahe taha hiwa. He kai ke toe lava o whakamoreki ha sirini. No matter how well you guys appropriate he whare area. With the exception, maino, o subparagraph you are. With the exception oha emergency. Maino, o ki kai ke emergency e tanu hala ia. Maino, tau pe he. Ko ne tu koe a text. Ko tu a text ia tau ke hoko. Pe neongo tau pe ke hoko mai vai lasi. Tau te waki pe na hoko mai. Even, let's agree. Saite. Ka mo stala mai le pe ia hen ai u me pe to ki fai ai sirini. Dan albeto taha ke potunga mo ui. Ka ave tau a devia tau tanima or whatever the amount may be. Ke tanu hala. It's in violation of constitutone. Ka paureva na mo nofo e tau whakafofo ngā. Mahino o ai whiri ki ai. Ko winga ko hea, te aha legal basis te mo o ai ki whare hopo. Mahino, e kai ke mo lava o ko koe toko taha pete ke lava. Ko winga ko hea, he na nau loto nau tolu ke pacheti. Ka pau na mo nofo kotoa. E ai lewa ho mo tunga whakalao. Te mo o ki whare hopo,
o hopoi apneti mo paremia o whoever else e pure anga runga ko ya in violation of the Constitution. So sai lewa ka wa ukiai e fili ka wa ukiai. Yeah. Tahaya uhinga malohi na kai ke ufia hiki mai. He ko lotonga ngawe ke mea whakalao ke whakailo aki. Yeah. Ai mau lao. I'm telling you. Oti ke hamea o ku teu ke uhanga o whakailo. You won't have a legal basis if you go to court if you voted for it. Og mahino foki o hiko kai ke hene hataha pia me ko team pa pe he ke loto ke kai ke loto ke tau hanga o ta palasia ki nau tolu makatuunga I he tonga ko no kai ke hene hataha ka te ufaka ko uhi ke hoko ate tau talano ai he ku mahu inga mali ke uhi ke o mai anga hi mo ni me ko na o se faka hoko pe me he kamata anga e siaosi ai tuunga ko ni Yono whakatoa mai e he sea o e komite kakato loto I a fitu. Ai whaunga ko ia o e pāloti, mo e whaunga ko ia o e debate I he whare. Pana os na mo whakaikai katoa ki ai. Kai ke mau loto, ke pāloti whakaloku fua. Ia o mai koe ki he taimini, ki he osi koe ni whengo ke whakapāsi ai patiseti na e ha mai ke te ki mau tolu o ku mau tu ke he siaosi e koa team ai ko to tahape na ke abstain ko to nga na nau fili na to ke pasi ko I he to unga ko ia I he anga whakatala noa ko ni ki ihi ko ni o e toenga o e koa team ko nau whakakau ia o ilo pe he kakai e nau tipeiti mālohi against whakawhepaki ai patiseti ko ia o e tanu hala ko ata ko asi mai ka te ki mau tolu o e kaupou pa pe he ki he kakai tonga o na nau fili ki mau tolu o ku ki asi ke ko ua ki ai ko uhi ko o whaapeheni ma upe ai talanoa koe ai tangata eiki a ke lisi I he wharearea o ne whakawhepaki I mālohi au pito ai ngahi tae tau koe tuwhatuwha I he whare. Ka koe taimi ko hauai ki he voting pe koe pāloti o ko hiki nima ma upe ai. Koe taha moia ngahi uhinga o mai koe ni he kau whawhawhunga ke o mai ha o clarification mai te whakoia. Iyo, malo. Tigai ke au ki ai e se titae. O koe e tu uni whakawharearea ko tuipe e ki refer gai a Phil. O kai ngofua ke a tahaku ne mao hawhahinga monu ia ke kau he pāloti pe areai ai pacheti. Exactly. O ia e toko taha ia. Koe ke puria me mamani motonga mo kau wharearea. O ia in a relationship which is a conflict of interest. Ko tahaya uhingan na kai ke tui ai ke mautari pacheti ko ni ke mautari anyway hange ko mea ku whakahoko mai se tita ai ko pehe koe o ku aki upe agrise time ko toka ko na upe time passe pacheti ku neta se tita ko whanga pe o whakamahino eni I he ngahi pacheti peia o kai ke deficit peheni o ku kehe for situation nia ko ni and I'm sure kapau na kay moe tangata iki he kay netari pacheti ko ni o ku mau kia te au mau ange pacheti mau ya ko ni pau ko ni he tanu hala I siri ni ko na tatau pe na mo hiwa no miliona ko na ave ko iki ke tonga seti o ku na mahu inga tatau kia te au ulu aki kai ke o deficit pacheti ko hui pe ko lahi pe he fau tanu hala ko wa tai mau e fonga na ave ake siri ni koe ke fu mahino mai, ke clear mai. O koe tu une kupu tahiwa pena ke lau e feel. A koe ke konga ki mui kupu a, o pehe ko pau, ke whamatala, ke mai he minister whamatala ke tuunga kui ai moyanga hano whakamore. So ke au ke aho niu te ke whaifo I mea ko ia. Kata umea ko pehe ko mea na whaanga maheni kai tangata eki oku ke heia me natula e tui aku ke pacheti ko ni. O kai ke ngata pe fulahi pe fau e deficit. O te ke tui au tai mau pe heni ha me hange ko award ko me ke tanu hala hange ko me ko asi ko he tau. Ko tai fe maria he ngai tau ko tai fe maria pe ya he fika. Ko tai fe maria ni mo ngai fonga au fai aki. Whakahoko aku wa ngai me tai whakalao, ha mai tai whakalao. Sai ko tai ngai uhinga ko o ko pehe au ia
o kai ki toton ke mui a bia ka pa ko fo ngai na fa fa ha ko tangata iki hena ia I mga tuunga ia na fa na pe ne punetari aki o au ia ke uhinga ia aku o ke uhinga ia o pachete ta uni he kai ta lau ta tolu fa ta tau ke ngai pachete mai me mu Mahina upito yo mo ala upito feel ke ki lave atu se tita lave mai ke me kwenda lave ka sia si ko ia sai o kupu ko ya hono ua o konstituto ne ta iwa subparagraph 2 uma ka tau ki lawa tu pe me to lawa pureanga to nga he fanongo mai ka fanongo ko ia in cases of war or rebellion or dangerous epidemic tau bebe ko vai las ko ni tai mini fit in ke grupo ko ya or a similar emergency ko to fahinga mahal ke afa ko bofui ke whatever else and it may be done o kai ko hinga fai it may be ay mahalo by the treasurer ay ko minista pa angay with the consent of the cabinet and the king at once convoke the legislative assembly and the treasurer shall, in other words, it's not an issue whether he want to do it or not, shall state the grounds for the expenditure and the amount. Or state the ground, and then the amount. We can never now state uhinga. The king shall invoke right away. Immediately. The treasure. I go minister shall, meaning we can get no. If it's not done, it's in violation of the Constitution. Or state uhinga, the state more amount. Paulo kay state uhinga, the state uhinga, or kay mahino, the state more amount, it's illegal. But me ko yung fight ito nga. Mulawi ko nistuto ne. Uhinga nistuto ne, and hanga o malui et autotonu, matotonu ay tainga. Chang no ay apen autol kono moni fakailo. Ono uhinga saya ho kay te voti. Kay ay ha legal right ke alu piloto, ke alu judiciary. Ono uhinga separate ay administrative, legislative, ay ko fare area, the judiciary. Ko nga ko ha. Ay leva hatay totonu. O ku ke alu ko fafofonga I fare hopo. O ke alu mo konstituto ne. Umea ko to step ko tal mai shall. Meaning it must. But we can't fight they are in violation. It's illegal. Especially no way gasoline. But I might go here. But 2 years on the Sudone, go lawadu. But we not go here. It must be done. I can invoke here his responsibility. I can invoke a minister and have a matalai uhinga o sidini. Talamai not only uhinga o ia maka ke sidini, talamai he constituto and the amount it shall be disclosed. Malo apite feo. Ko hui ko tau taimi e sia osi pe ko pehe ke tau foki mai foki ki he to oni pe ko e fai to oni maho inga ko na ke whakahoko ke oua te ke vote. Ko ho haa ki he tawhaki ko e ni he ku haa mai o ku mau whaato ke he hange ko ia ko mau whai to toni ko e he I he soft close ko e whare area na ke whai to toni ma ke he ko e pia me he toinga. Ko taua o mai ni ke he whaikonga ko e ni o ke to e whai to toni ma ke he pia me he toinga. Malo au se te tapaka uloto ke tari mahino. Ko tuu whakataha. Ko tuu whakataha mohai. Ko tuu whakataha mo timi, ko tuu whakataha mo kakai. Ko whe mea ko whe mau ke tuu whakataha mo ia. Ko mea ko tui ai. Nā ku pehe ai, e lakange ke au,
ke tu whakatahau mo e kakai. Nā nau o mai e nā toi tohi tangi pau tu iau ki ai. Rightfully so. Pea koe uhinga ia, e upehe, ko hai te kapau e whehui, ko hai te tu whakataha mo ia. Pea koe tāri koe kau, te tu whakataha mo e kakai, aini nā nau o mai o whakaha mai ki au, e nau ta e whie maari e. Pea koe uhinga ia na aku whai tu tūni pehe ai. Hange koku, o ata ki tu au ko kai ke mau kehe, ka koe anga pe e utui, pea koe anga pe na utui, ko whakapa i peo se tita. E pao pe ke pehe. Mau kei tu whataha pe? O mau kei tu whakataha pe se tita. Mau kei ngau e pe, e sa koti, mau ngā whakataha pe. Koe tui koe nia, o mau kehe ai, mau tolu ia. O mau kehe ai. Koe pāloti, koe party vote, pe koe conscious vote. Kona totonu whoka o nei ke party vote. Ka nei kai ke whai pehe au, hange pe ko uhinga na aku tala tu se tita. Peko to ua ine whai tu tuni pehe se tita. O ku whehu ia whoki. Pehe toton ke mou tu whakataha. Ko mea ko whawhehu i e au. Ke tu whakataha mo hai. Ka pāte tu whakataha mo e kakai. Pe ko tu whakataha. He lama pe ke hoko ni, koe ke hoko e se tita. Ka la pe ke hoko ni. E lama pe ke ma majority ma tolu ka mea koe ke support e kakai. Ko whehu i rewa e whehu i. Ko whewhi tu nei totonu ke mau i ai. Ko maintain e mau tu whakataha, ka mau mawahe me he kakai. Mahino pe mea ko uhinga ki ai, Nai, o atu e he kakai ho nauloto ke o te mau vote, ke o te mau pāloti? I kai, koe ke o mai pe he kakai, ka whakaha mai e he tohi tangi. O koe ke nā popo, ki he tangi hawa. Koe ia. Pea koe uhinga pe na ku I kai ai ke tui ai ke whamoni. Hange ko lau, koe mo ungai court case kehe, o ko lotonga ngau i ke ai, ka pau na aku pālo te au se tita, he kai ke te lawa. Koe poin lele ia ko ke mai ko ia. Poin lele au pito ia. Phil? Ka pau na pālo te au. Tai awa katoa ai u mea whakalao o ko whakakaukau ke uwhai. Pea totonu saus ke iloia he me mipa kotoa. Mahine kulau, but now voting takes away a right ke now tangi he KC in the judiciary. I was aware peki ai, Aia pau whakahoko whoki e siaosi aho o eke whakalao ki he patiseti koe ni. Ko mea e ua ko hanga eke whakalao se tita. Uraki, te hanga impeach, mātunga he tutuni koe wharearea, koe e whakafonga, koe ai candidate, ai tōtaha, wharearea, te hanga impeach. I he tūtui wharearea. O koe rewa mo e hopo, whikau aki mo e mau lao, i he eku tui aku ia. I e eku tui a aku, ka pau koha mau he, o koe eku eki whakalao ai pure anga. E pure anga. Sasi, koe kupu koe aku asia no confidence. It also provides. Pa kui ai rewa hataha, o ne mau i halao. Koe kosia ke impeach. But many of you love that the bigger is probably out of it. Ako mea na tau walau wai. E walau koe he ave u kontreki ke kautama koe na ke lave mani nai wa conflict of interest. That's a no-no here in the United States. Koe koe toko ua mahalo he one of the Senate was she give up on no chairmanship. But huinga na whakatau ia ni stock ana e nau pehe for inside information. So, sai, au foki ati ke mea koko lawe atu ki ai. So, ko uhinga o ko to lawe atu ki ai. Na to tolu foki saas ke mo sapina. Ai foi toko ono koe na e hakwani. Na e PT. You have a subpoena authority to bring those guys in and now testify. Kai lava pe hafe te ia po aheta. Ko na tala mai pepe ko mo oni pe kuloi. Kana tu minister mo pare mia hange unau ki fai ke e whanonga tu ke whakamatala mo whakamatala mai taha ai tama o fitu noa pure anga e tama he tama e kapana mau ilo na lava peo mau ake e tola ni manoa maino tau totonu lewa ke mo sapina toko ono ko ia o mai o testify o hai o kuloi tau pehe kuloi e minister e kuloi e pare mia then kapaurewa mo tui ke testimony koe e foi toko no. Then it's ground for you to impeach e tamako kuloi either one or both.
Constitutone, Constitutone, the provision go a vote of no confidence. So, but the rest of the gang, mine glau, pemo waku mai, te mau to vote ka mo tolu I he kahau. Kaka ke mo fai mea utalat pe kapai, o mau loto. So, I think you go to represent us. Mo mate stand on our side. Tukuke kapau mafu unreasonable. But in this particular case, that's not unreasonable. It's very reasonable. Hekona ku deficit. I get hasidin. Kapana hasidini, I might live with it. But me ako kita hasidini kaya approve. It's plain stupid. Excuse the term, but I think we need to get to that point. You know that? We need to get to that point. John, como tu que mo ki fare hopo o talatu o kai ke ia maka te wono tolu ke tanu hala. What the hell were you voting for it? He's a real politician. He's a real politician. Se asi ko nga whaketaha na nau pehe I ni iko na nau hiki nima I he whakapasi o patseti. Ko hina iai pia mo nau ngahi patseti kataki. Ko hina iai mo nau ngahi kole ki ho nau ngahi wahenga pia na I loto ia I he patseti. Pia koe uhinga ia nau hiki nima. Koe uhi ka pau he kai ke nau hiki nima. Koe halewa me hoko ki nau ngahi kole koe na whakahoko maa ho nau ngahi. Pama iyo, se te tana e nei rea, I he taimi kona mahino kau kai ke voti, kai ke paloti whakafo I voti. Koia. Tana whehu ia rewa e au. Tako rea ni pe taimi kona whehu ia ai, pe mai he se aia, ke tukuange pe ke tau atai nau ka pau ko whie voti pe I kai. Pena tō taha ministana ne pehea ke oa noti ia. Eku object awia ki havoti. Tako lea maare iyo. Hena pehe he minister ia. O kai ke popo ke tanu e hala. Hange hane pehe mai to ton ke ua tanu hala he kai ke voti ki ai. Ko tare na e sea. Pena ku sai ai. Te ke fai voti. Ko pure anga te mokalati. Ko hape loto e toko lahi. Pea ko pau ke fai katoa pe ia. Tatau e pepe nau tae paloti pe ikai. I told you so. E ke fai pe ka ngau e ko pure anga te mokalati. Ka ko kuhinga e ku o mai e ni e se tita. Na os mahino pe ia even ka pau te mau abstain pe te mau kai ke mau tui ia. E ke vini pe e ke malohi pe fai ia. Na os talatu ia. Doesn't matter. And that was already na is whakau na os ilo pe e au. Pe te mau vote pe kai e ke wini pe ia. Na os mahino. Sausi, beani na kai ke muki lau is a group? I think they vote. For vote? Io, na siya mau lau ke ai e filia kana e hange ko lau ko fo o foki. Kana kai ke ko mahino ka au tako me aka tako mau lau mau toluia te mau vote whakafoi ha. Itemize whakafoi vote. Na tolu ke mau pa ai motion ke ai fokate ke vote I total I whakakatoa. You can do that. Taka kai ke tari si hausi. At least you made a motion ke ilo mei tua. You doing this ke educate ya tua. Ke nau ilo o kui kai ke mau tai loto ke foi pacheti katoa. Mau tai loto ke foi ai te me taha pe ua. Ko pasi mo tai pasi e lava pe ia. Ana malava ke ilo mo. Ilo he kakai ufafofonga I. O mo nofo mo nau tolu. Ko rea na fai he sea wharea rea pena ku fia he ni hanga whakamahino mai ia. He hange nia ku tuku aki he tahaya komunista. Toton ke oa hange nia ku ne pehe toton ke oa tanu ho hala aku ia. O mai hak tangke vai aku ia. Yeah, but that's personal. That's stupid. Ko rea ko tari ko se ana ne pehe I pure anga te mongalati. Tatau e pene kai ke fili ko ki ai. Ko ne pasi pe ko pau ke seve pure anga fai pure anga nau seves. Pena fia hane o mai ko me nau tau ataina ke abstain. E os whakamahino mai. Henas mahino pe majority e whai koe. Koe.
Mahina opito, ala opito ia. O te osi e tau taimi, o te ha me ate ke lave mai ki ai, ta tau pe, te kamata pe pa me ia feel pa te tok foki mai ke whaka osi e tau po kalama koe he whiawhini e sia osi. Feel o te ha me o ke loto e tau tala noa koe ni whi lave i moi patiseti, whi amokaki a tonga whaka osi mai. Well, uinga no, peri adjust leva patiseti e whi unga mo nofo. E koe pure anga o kai ke toi ke mo nofo family. This is the second time I mentioned that. O to ton levo koe mea ke ala tu usi. Koe hala tu kata ki hala uta ki pere pela pe. E lava pe. Ka ua whakamo ua i. E koe DDP e pure anga o to ki lalo. In other words, koe paanga hu mai. Koe paanga tana ki tuku hau. Koe koloa mehe tute o kuto. That's known already and will continue for the next at least 6 months, maybe another year. Se tau mo tau kahau, o te no pe, sai. O si ate konga ko ia, koi ua. O roton ke ilo he kau whafofonga, tau te fito ke whafofonga e kakai, ai fie mau mo e loto e kakai. Pena woki loto, hona boss, o kakai. He kange, parewa e nau tari, tapu mo koe saos. Hai tari to whakamatala ki ai, ke nau tolu. He te peini koni kahau. What are you going to tell them? What are you going to tell them? Koi fupanga e na fiha. Te au no tolu, the majority may be doing ke tanu hala. Taku sai no ia maka ke tanu hala ke lava ke eha. Haliko basis lelei ke whaia ke whakailo. Maino? So it's a good thing you didn't. Everybody should have known that. But winga ha mo voti ikai, but te waki, don't look ya ha mo whafonga lao, at kulupu. Oa e o noa ia pe, he ko mea mo wi wai wai ke he, ko kai kia ha wharei, ata mai ke lau e konistutone, pe mui ki ai, pe fatu ki mua. O uhinga kai ke lau, mea mo loto ki ai, mea kou loto ki ai, kai sasi. Why from Mauanga? Uhinga is separate of three branches of government. Yeah, if I don't know he pure anga, I allow koia pe whakakonistutone lao, pe kuikai ke whakonistutone, ai tutuni mei olunga, e mo kabineti. So, mea wongo ka te au, kuikai ke mo whai e mea groto ki ai kakai. O te tohitangi o motolo vote. Tewa malanga e tawat. Malo a bit of Phil. Se osi mai e peta por kalama ko he fiafini. Ke taha mea nega ke ulawe ke se tita, ka ko mea nfika aki mo no, Ko no a fonuani o ku meme ni mangiau miliona. That's peseti e fa GDP. Mahu inga ko e koloa e fonua, Ko peseti e fa. Sai. Te ke lau ki heni, ai foi fa no miliona kon e tanaki mai. Ka pau ala te COVID ke te COVID. E toi lahi ange no, ko perdenia ke to tangata hoko mai. Aia ku mau whai to tutu uni mau to luia ki kahau, ke uesi ai kahau. Ko tahai e uhinga, na ka neongo o tua ki he to lahi, ko deficitia ko mea mau he ufonua ko tape. Monia, deficitia Amerika ko au he te au, pesete te au. Ko uhinga e se asu broke ia ufonua. That's why they are broken. For South America and everywhere else, they're going broke. Koia. He koe atakai whaka ekonomika ia mo tonga ni ke au pitoi. Pekai ki tau lawa compare pihe. Anyway, koku tokanga te awia ke tahang hai uinga koe. Koe mea hapoi ni hono uape. O whai o ngau whakalao. Ki he ngai mea koe ni. Ko tau ataina ke whai ngau whakalao ko ia. Ko uhi, nei kai ke palot ki ai. Ko asi ko tokanga pe au ke mau timi, mau kau wharearea, o ku mahu inga upito, ke te whai hanga he dialogue, ke mahino e mau position. O ku mahu inga ke asi mai o ku mau whakatimi. Pea whakatimi o whatatau ke fie mau ai kakai. At the end of the day, ko mau he ko nau tolu.
Whamalo atu kei te koe Phil, I he koe lope kua maololoa I tau polokalama koe ia I he whiawhinika ko whamalo atu I he taimi koe ni maupe o kuke whainga maari ai ke o mai hangahi a konaki pia mai pia moha ngahi Insight for All Foki. It's a breath of fresh air. I don't know about that part of it. Kei whamalo atu kei te koe I he lava mai he whiawhini siasi. No worries, anytime. O ko whamalo atu kia te koe I he whainga maari koe ni koe tukuange mai ke whakamaala ala ai ngahi mea o ku whihito ua I ho tau kakai I he whakapāsi koe ia I tau patseti pa pe he whakahio mou whaito to ni koe ke hiki nima pia mo Epstein pia mei he whakapāsi koe patseti. Malo apita ho mo mea mai ka mou mea.